Hey Dote. Hawu, ngiyabona umkhulu. Hayi sekunjani? Hawu, salishonile manje. Lehlathi ngibona ngathi right kakhulu. Kathi yona lokhuza. Hey, but angithi nayo ilathi emotweni. Hayi kamina inkinga Dote. Ngesenza umsebenzi wethu. Asenze umsebenzi wethu ngoba 14 15 16 funa kulala ekuzwakela. Sipolo uNkulunkulu amthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Yaphila uyasingela la? Akusemakhaya ngempela la khehla. Ubani igama lakho? Okay. Pho iphi inyamazana? Iphi inyamazana? Okay mfana wami, kulungile mfana wami. Thank, all right. Hayi konakele dokotela. Hayi konakele impela. Konakele. Funa sibuye nayo lento siyiphethe dokotela. Hayi konakele impela. Dokotela kuyabishwa la. Kunzima Kuyabishwa. Nawo nalomuthi lona Nanku, nanku ndoda. Ya yona lo impela. No. Kuyabishwa dokotela la. Impela. Kuyabishwa. Yabona ke manje indaba amahamba kusikhe imakethe la. Ngeke iphinde yenzeke. Ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikelele sebingelela kakhulu lami igama ngo MC Phola. Jesus. Kwethu ngila endaweni engayazi nokuthi kuphi la kodwa kona kuyabonakala ukuthi kuphilwa njengakithi. Kusemakhaya la khona esithe siya Viva TV1 ngeke sisale umodokotela bezivumela ukuthi ohambweni labo olungiselela ispecial sango June ngomhla ka14 u15 no16 abantu bekwazi ukusizakala fanele beyikhandla bengena ngapha nangapha behamba bemba imithi yokulungiselela nina bodokotela sinibingelele sinamukele mhlambe siqale kwena Njomane singuphi ithuba ubingelela abantu emakhaya Mafuza fulele siyabingelela kuwe nezinyanya zakhe abantu abakwembethe ngoba umuntu akaphili ngaphandle kokuthi ambathwa abantu abadala noNkulunkulu mase yangenelela sibingelele umuntu ohleli phansi omenge inyawo pholo basele kusukela ekseni sihamba sigijima sizamela abantu impilo mapholo banqonda ukuthi siyababingelela nje ekuthenini ngalelela ngasikwazi ukubonana naye ubingelela yana umzukulu wamakhehla amabili qoqoqoqo umfoka mamzongwane nomakholwa ayidlanzane sekunjalo mapholo basasishilo Danke Njomane sibonga kakhulu kuDokotela uMhlongo ke sabingelela siphinde sinikeze wena Dokotela uNjongo sikuphi ithuba ubingelela abantu emakhaya Sibingelele umhlaba wonke osibuka ngalesikhathi ngithi cha ngiyanibingelela kusenguye nje lo uDr Njongo Yes Kuyintokozo enkulu bodokotela ukuthi ohambweni lenu nisinvite nisimeme soSiya Viva TV1 sibe khona ndokungithusile nikhipha amabhubesi amakhulu emagcikeneni nathi cha kule game nisiyohamba ngesiliva ngoba sifuna ukwakhela abantu igolide nesiliva Yes nini nizoyixoxa kade nilokho nikhuluma le ndaba Yes mapholo kuwena Dokotela uNjongo mhlambe ningitshene isizathu sokuthi kungani enikwenza la nje oba nithi nizomba imithi nemigilingwane enizoyenza ningafuni sikuveze konke benikwenza Phela angithwe emapholoba kunezinye imfihlo ebekade sizenza lapha lezi okungafanelekile zibonakala zaziwa abantu mapholoba umuthi uyakhungwa ehlathini mapholoba Yes umuthi kunosiko lakhona mapholoba olandwa ngalo ehlathini mapholoba kungakho mapholoba ubona abantu mapholoba into zabo zingalunge mebahambe enyangeni mapholoba kube imithi ayibasebenzeli le abayithatha lapha ya mapholoba eBria mapholoba inyanga mapholoba kumele ehlathini mapholoba iyomba umuthi mapholoba ngoba into esiza umuntu mapholoba umuthi ose fresh mapholoba osemanzi lo muthi olanda ehlathini ulande into oyaziyo mapholoba Dokotela emadolobheni amaningi Njomane agcwele amahlathi kuna nezindawo ekuthiwa ngenwa kuzona ezibiwa abelungu kungani nina nikhetha ukuze emakhaya mapholoba ekuqaleni ngangizitshela ukuthi imithi uyibona ngoba ubona ihlathi wazi ukuthi kuzoba khona umuthi onjani ake ngiqale ngihlalisela umuntu lapha ekhaya ukuthi azwamningi lo muthi ekuthiwa amafutha omhlaba Dokotela azamaningi amafutha omhlaba bengingayitshela ukuthi la kulehlathi leli singathola amafutha omhlaba kodwa ngithola kuyiwona ekubiye ngayo Dokotela emaningi babupholoba okay asikusho lokho mapholoba ukuthi funa into oyifunayo ukwazi ukuyithola kule ndawo ohleli kuyona kubalekile ukuthi uphume emapholoba uhambe uyobheka into oyifunayo sake seza la sambelela unyuhlelo mapholoba kodwa ngafike ngayibona enduku ukuthi sikhona namanje ingakho siqokele umuthi ngenxa ukuthi umuthi wasemakhaya pholoba ugangwa kakhulu noma umuthi
wasemakhaya awulinyazwa kakhulu akukho lekuthiwa kungenwe ehlathini kwenziwe khona ucansi akukho lengenwe ehlathini kutshalwe khona abantu ngoba basaphila ubukhaya iyona nhloso ukuthi sizela ngoba imithi yasemakhaya ihlambulukile emapholoba ayifani nemithi yasedrobheni lebu uyichanyelwe emapholoba Uzothola umunye umuntu uDokotela uNjongo uma nithatha igxathi lokuhambisana noDokotela uMhlongo niza la ngabe niqale nakhuleka yini noma kunenye indlela eniyenzile egodlweni zeni ngoba mhlawumbe niqale nithatha iBhayibheli khona la ngiqonde khona yes Mfoka mapholoba angithi phela mangabe usuka mapholoba uyomba umuthi uyaphahla esigodlweni sakho mapholoba Yes. ukuthi njengamanje manje ngiyaphuma ngiyehlathini ngiyofuna impande le engafundiswa yona mapholoba yini okwenza uphahle mapholoba la emahlathini mapholoba ungahamba ungabuye emahlathini mapholoba Qiniso. la emahlathini mapholoba kunenyoka mapholoba enkulu kunenyamazana mapholoba eziyingozi mapholoba kungakho kufanele ke mapholoba mangabe uphume esigodlweni uphahle mapholoba khona uzobuya mapholoba uphephile mapholoba laba ngifuna ukuthi ngifike khona ilapha impela ekuthenini ke kubaluleke kangakanani ukuthi abantu abeza kwispecial Okay. sango June 14 15 16 lapha kwaSiya Viva TV1 eniyophethe ukusebenza nabo olwandle nabo baqale ngokuphahla kuyini ukuphahla njomani ukwenzani vele ukuphahla ukuphahla amapholoba ukubika ubikela abantu abalele ubikela izinyanga ubikela amadlozi ubikela amathongo amapholoba ukuthi uyaphuma manje uyendaweni ukuthi ake ngikusho lokho mapholoba kuyenzeka ungawuthola umsebenzi mawuhambile amapholoba ngenxa yokuthi usake ushawe ukuthi awukwazanga ukusho ekhaya ukuthi uyapi idlozi lajika lithukile langazi ukuthi ubhekise ngakephi ukuphahla amapholoba kwenye indlela yokubika nothi kubantu abaphilayo kodwa kubantu abangasekho ukuthi khona uhambo oluthathayo kanjalo ke nalolu hambo labantu abadala makukhona indlela abantu abadala uzosuka uhambe enyangeni yokugobela uye kumthandazo uye kubika phela ekhaya kwenzela ukuthi abanikazi bempilo yakho bazi ukuthi la uyakhona uyephi khona bezokwazi ukuthi bafike balekelele nalowo dokotela okuyena yokunceda mapholoba nangalolo langa kusize ekuthenini sithi siyafika thina noma sithi siyahlangana nomuntu efika kuthina sebeyazi abantu abalele la bese siyohlangana lapha kamphela ndaba olwandle mapholoba babe sebazi ukuthi kuze usibani wasendaweni yokuthi amadlozi akho agijima phambili siwafice sekwafica eselungile mapholoba selindile Sibonga kuDokotela uMhlongo i-channel yakho uSiya Viva TV1 mhlawumbe uyaqala ukusibukela namhlanje please subscribe make sure ukuthi ke uba ingxenye yalomndeni kuze kuyovalwa na ube i-shareholder kaSiya Viva TV1 lami igama ngo-MC Pholobas angihambi ngedwa ngihamba noDokotela ke uNjongo kanye noDokotela uMhlongo uDokotela uMhlongo usebenzele endaweni yaseMgababa kanti uDokotela uNjongo usebenzele endaweni yaseNtuzuma odokotela ke batholakala zonke insuku esigodlweni isikakhulukazi umsombuluku kuya kuyilanga la ngesabatha ngesonto abanye bayakhonzisa abanye baphumule wena okwakho ukuthi uqinisekise ukuthi uyayithatha inombolo ka0790453446 0790453446 ubhuke njengamanje ngo500 bese uqikelela phela ukuthi ngelanga lespecial uphatha u4500 rand kuzukwazi ukulekelelwa ezintweni abasazozibalula ukuthi njengoba bethu ngathi umuthi la behamba ngeemoto ezinkulu kangako ogandaganda bezokumuthi yini le bazobe beyenza bazobe beyenzela abantu abanenkinga ezinjani kodwa manje sifike lapho Dokotela uNjongo ake usitshene noma usazise ukuthi lento abayibiza ngesilungu bathi i-dress code kubaluleke kangakanani indlela enivathe ngayo lenivunulwe ngayo uma niyokho umuthi Mfoka mapholoba phela umuntu owathwasayo mapholoba kufanelekile ukuthi umuntu owathwasayo uphinde uvathe lezi ngubo mapholoba zokuthi mapholoba cha udokotela yize kubunyanga bungekho la mapholoba ngasho nje ukuthi uniform le uniform ngoba phela yamandla nasezayoni kune uniform yakhona uthola ubishop mapholoba uniform yakhona mapholoba khona into ekhona khona imfihlo ekhona kodwa egqokeni ngoba mase sigqokile ngeke ummele umuntu ogqoke kanje pholoba wena uyigqokela ikhindi nje obugqokile nje mapholoba wisho kade ningazi nganze ukuthi ubangiveli ngishayisa uduku ukhomba ikhindi angazi hey cha bodokotela siyabonga kakhulu ake sibuke lento ethi yes abantu abeza kunina bazobheka ukuthi nabo behambe ngama 4x4 amakhulu kangaka asingabaqambela abantu amanga sithi kuzosakusasa sebenezimoto ezingaka uqinisile mapholoba noma futhi anganinqindi mali ufuna ukubaqambela amanga ngeke ukuyikona kona nini naziyo singakulindela yini ukuthi umuntu onama tuck shop awu5 uma esethintwe yezeni izandla izaleke nje tuck shop umuntu onamatekisi
singamlindela yini ukuthi nje obemfela kangaka azoyeka ukufa o driver beyeka ukumshayisa okisi too much bekwazi ukucash up mhlawumbe ukusicathulisa ekuthenini nibheke hlobo luni labantu mhlawumbe akusibalele nje njomane okumbalo othi cha sibheke umuntu onalesi simo nalesi simo nalesi simo nalesi simo angiqale ngikuveze emapholoba lokhu ukuthi ukwenza kwethu lento asibambe enhliziyo mapholoba siyenza ngenhliziyo ezikhululekile nezimhlophe ngifuna ukusiza lo muntu othi ekhaya labantu bangakwazi kanjani ngemali encane kangaka yabona bangakwazi kanjani ukwenza izinto ezinkulu kangaka ngemali encane ngicela ukutshela ukuthi lenko sikwenzayo sikwenza ngokuthanda nangokufisa ukuthi kwenzeke kahle lo msebenzi mapholoba singakubeka ko 20000 njoba ngishilo ukuthi mina pholo mengiyongona olwandle hayi ukuthi khona umuntu enguphethe ngingena lo muntu ngiyomfaka olwandle kube 7500 kodwa ispecial sinazo sa 5000 sizongena olwandle kuphinde kube khona into ezotholakala lokho kuvezela umuntu osekhaya ukuthi kahle sehlela ukuthi kahle sifuna ukwenza lento esifuna ukuyenza yokunikela ngamanye amazwi ipholoba ayikho umuntu into engakayithola ngicela uqoqa nje imapholoba kahle lento esizoyenza sizoshintsha impilo zabantu umuntu uyena owaziyo ukuthi ubhekene nani njengamanje asazi thina umuntu uyena owaziyo ukuthi umuzi wakhe kume kanjani umuntu uyena owaziyo emsebenzini lesebenza kodwa lento esizoyiphatha la noma esizoyizamela abantu izoshintsha impilo yomuntu umuntu ozobe efikile 14 and 15 and 16 ngeke impilo yakhe ifane naqala emapholoba iloko engigarantayo mina especially singo June ku2025 usuku mhla ka14 u15 no16 ngobe ngikhona nami ngibabuka ngibagadile ngibheka ukuthi ngabe banenzela ngakho yini nokho noma ngingaqeqeshela ukuthi ngibone ukuthi wona lo muntu noma kuona kodwa nje ukuyinika isineke nani nembuzo enibuzayo bekwazi ukuphendula bekwazi ukunisiza ngaleli langa kodokotela bawe bebehlola kodwa ngokuchungechunge la khona indlela ekuzokwenziwa ngayo ukuthi leyo nto enjalo iphembeka kanjani ingakho kubalekile ungowesifazane ungowesilisa gay and lesbian umhlophe umnyama holy be tantu kulesi special umuntu umfishane unosizi awunalo dokotela ngesikhulumeke into emqoka manje njongo abantu bakukhala ngokuthi nina inyanga nifike nibasize bese nibasizile uma into engasalungi nithi hayi idlozi lakhe la ngqa mhlambe yini ezokwenza kube nomehluko ukuthi umuntu engabuye ekhaya ethi hayi what wemfoka amapholoba mina ngeke ngachaza kulama video abantu abakhe bawabuka ngathi kuwo wonke umuntu ozobe ela ngelanga lespecial mina nginento mapholoba ethi ngisho kungathiwa amadlozi aphambene ngisho kungathiwa abantu umutha ukusebenzeli ngisho kungathiwa abantu isuwasho asikusebenzeli nali ichibe alikusebenzeli mina nginento ekwazi ukuqaqa amafindo nginento ekwazi ukuqaqa amaketango mapholoba ngisho kungathiwa kuphambane kanjani mapholoba ngisho kungathiwa kunodonga ebakubekele lona kwathiwa la wena ngeke uzudlule ngisho ngasebenzisani mapholoba kodwa nginento mina engizothi mangikuthi into engayo engafuni idlozi engafunda ukuthi ezozwa lento ozoba uyithetha wena ozoba uyikhuluma ukuthi wena ufunani mapholoba kunomdlalo ke odlalwa yinyanga lapha kwi social media sikakhulukazi ku Siyaviva TV1 njenge platform enkulu nendala kulomsebenzi uyahlaselwa kakhulu Siyaviva TV kuthiwe ikhona lana ke bafana bamene ngiqulela umuthi engifuna ningene ngama fake account nimshaya umhlonga nabe nimshaya unjonga nabe I know ukuthi kunaleyo mdlalo njalo abanye abantu beze bepanic noma yini babe lezi inyanga lezi zagxekwa kangaka noma kwanje la kuma comment siyafisa ukuthi abantu beqonde ukuthi ibhola nje elikhona futhi lezi inyanga engenandaba nazo laba abatshalisi kulwisana nokusizakala kwakho wena osekhaya ngoba thina sikhuluma ngokuthi sikulethela bona ngoba sibonile besiza abanye abantu kodwa bodokotela ke sibuye size kule emqoka kunayo yonke into ithi into yombukelo osekhaya mina bangishaya ngesichitho nizokwazi ukungisiza kuleyo nto siyafukaranta pholoba umuntu akese mapholoba sokwazi ukumncekelela amapholoba umuntu onenkinga yokuthi umfazi akazi baba ngeni naye kodwa uyamshiya manje niyokwazi ukumsiza na siyokwazi mapholoba ukumsiza lo muntu ohamba washiya isitezi washiya sisihlo hanqamela ukuyohlala ku one room omjondolo sokwazi ukumsiza amapholoba asibuku usomabhizinisi obecebile rich Yes. wayethatha into ethile endaweni thizeni ngifisa ukuqonda njengokuthi yini eniyoyenza ngaleyo muntu uma esefikile mina mfoka amapholoba ngifuna bonke abantu asabalahlekelwe ithemba nje lokuthi mina into ethila engisebenzeli wonke umuntu othi mina sengike ngaya kuphi kuphi mapholoba ngayolusuka into zakhe mapholoba ziyoqaqeka ngiyanizwa mina
mhlambe uzothoma umunye umuntu siyayizwa inombolo ka0790453446 yokubhuka kodwa ngiyafisa ukuthi kube khona ezinye izinto engiyiphefumula kuwena Njongo singakuthola kiphi namba inombolo engitholakala kuyona u079 079 080 080 4929 4929 Mhlongo 083 083 406 406 8658 58 ukuphina indawo nje manje sike Mgababe area 7 khona la eDurban bathi seThekwini ngaphansi kwenkosi uLuthuli estopini kaMthathelo sekwabe isinkwa semihla ngemihla Njongo ukuphina indawo ngilapha ya eNtuzuma kwa G Istophi kwamfundisi ngabo dokotela baganiwe sinawo amakhosikazi mapholo inqwaba mfoka mapholo asikwazi phela ukusiza abantu akithi sisiza abantu ababesifazane mapholoba so ke khona amadoda azothemba aqale kulunga indaba yethu mapholoba sibe namakhosikazi iqale mhlambe sesingaba nesibili eyesithathe yesine kodwa amakhosikazi nje cha ikhona mapholoba niqashile bodokotela hayi mapholoba siqashanga ke mapholoba lapha wena uqashanga hayi angiqashanga mapholoba mina hayi mfoka mapholo ubufakazi wena mapholo bangikhulumi kakhulu mina Ningizimu Afrika worldwide ogongqongqo ke laba inkunzi balanga isixaxa uqobolazi ingqongqozi zomhlaba zithi seyifikile next week bazobe behlola bukhoma yes okwakho ukuthi wena ushaye kulo lolu ucingo sikwazi ukukhuluma yes umhlahle bekwazi ukukuhlolela bukhoma live on Siyaviva TV1 kodwa kwamanye madoda yes ngoba sekuhlwile yes asinikhulule niqedele nizokuqedela bese nathi sibaleka sibonga kakhulu kuba kanye nani bodokotela siyabonga mapholoba sosinibazise kakhulu asisebenze dokotela asenze into esizele mfowethu senze heli title shot Twitter sekulungile dokotela hey sekulungile dokotela mfowethu hey angijike eqale dokotela la okay baba yo Haya sambe dokotela okay baba sambe hey bo Ay, yeah.